بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع عشر. وهون جيتنجي سواق سابع عشر وهون جيتي جانو سوزر فأس بلطة فأس بلطة منشار أرى منشار أرى مكنسة شبرغة مكنسة شبرغة مطرقة مطرقة بلقة بلقة ملطة خورسس مجتهد ترشاق كسلان جلقو كبير چون صغير كچine صغير كچine طويل طويل uzun طويل uzun قصير قسقة قصير قسقة جديد جديد жаңы قديم قديم eski حاد حاد ötkür kurç كهام كهام مقوق ötbös كنس شبرو كنس شبرو تلميذ مجتهد okuuchu tırışacak demek. Kırgızca ko'tarilganda tırışacak okuuchu bolup ko'tarilib qolaveradi. Tilmidun kaslanu jalqo okuuchu. Şubbakun kebir çoğ tereze şubbak tereze. Babun sagirun kichine eşik. Babun eşik sagirun kichine. Qalamun tavilun Arap dilinde birinci söz özü aytılıp turib at. Anın qanday ekendigi артынан келет да, кыргыз тилиндегидей алдынан эмес. Ошон үчүн qalamун qalem tavilun uzun. Uzun qalem. Ajlun kabirun ajlun muzov kabirun çoğ çoğ muzov mistarun qasirun qısqa sızgıç. Fa'sun kahamun fa's balta kahamun ötbös balta. Aynal miknasatu şıpırgı qayda şıpırgı qayerде. Kitabun qadimun eski kitap eski kitap. Qalamun jadidun жаңы qalem. Muhrun sagirun kichine kulun. Raculun tavilun uzun kişi. Sikkinun haddun kurç bıçak. Minşarun kebirun çoğ ara. Lawhun kebirun çoğ tahtayıcı doska. İftahil babel kebira İftah aç al babel kebira çoğ eşikti. Ayna sikkinul haddu Ayna kayda sikkinul haddu kurç bıçak. Uktub jaz alal lawhil kebir çoğ doskaga. Hatil mitraqata balqanı alıp gel. La tel'ab eyyuhat tilmidul keslanu. La tel'ab oynama eyyuhat tilmidul keslan ey jalqo okuuchu. Khud qalamakal qadima al жаңы qalemingdi. Hati kitabiyel jedida hati alıp gel. Kitabiyel jedida menin жаңы kitabimdi. Fatahal khadimul babel kebira açtı kızmatçı çoğ eşikti. Kızmatçı çoğ eşikti açtı. At-tilmidul mujtahidu tırışacak hareketçil okuuchu yaktubu жазып жатат alal lawhil kebir çoğ doskaga bittabashir bor menen. Uknusil beyte şıpır üydü eyyuhal khadim ey kızmatçı. İbre qalameke uçta kalemindi bil mibraatil haddati kurç kalem uçtağış menen. Lima emne üçün iştarayta satıp aldın sen kitaben qadiman eski kitap. İhtarimu hurmat qılgıla abaakum atalarıngарды ve ummahatikum jana yeneleriңерди.
La tel'abu oynawagla waqta ders savaq wagında eyyuhat telamizatul kusala ey jalqı okuwçular. Haulai telamizatu munawwal okuwçular mujtehiduna hareketçil okuwçular yaqrauna durusahum savaqtarın okup jatışat dedi.